Whanau Iesu le ai o Betelehemu. I le tausanga a vea me rotanga tupu o. No mai e le au maa koe mai se sa. Nā tō te sa ili le pepe fōu whanau mai. O le tupu o tangata i le taika. Na lato mulmuli atu le whetu pupula. I le pō malu o numa le pō misana. Na taisa ina i lato le whetu. I le mea lota otoa i le pepe fōu. Ina wa lato le whale atu le whale o manu. Na lato wa aia i le pepe mea mea. Mama a rialo na tina. Na lato wa pa u fōu. Mai fo atu i a te. Sa lato ta lai fo i o lato o lo. O le au, o le pulu li panu, ma le pulu moro. Lato te whai mea lofa ai le pepe fō. O siria ma le ua aka tausanga, tanga o na soifua mai lo tātua ni i whāoi. O le nei sanga, wana o tupu e le ngata le laura ni atua. Ai whape nā fōi le wasa Pasifika. Ino wama na taua i taua, a whātua lano ina motu. Sa le ai se mea maua i se whāmoa moi. Sa matua mana o mia le while e mua e atua. Ai nei unawa na taua kula tala le rei e Keriso. I mata wama o atu motu le wasa Pasifika. Na whaamota i na taua, mana toa sa ia le whaatulanga le rei o atu motu. Na tali e ina i tupuana mua mo lato kumana. Mo lato tulanga mātu mo kere. O Iesu Keriso. E a rea mo lato atua. Mo lato whaola.
Atali aina chukua na mua mola atomama. Wala atom tulang ama atomofi mo Yesu Kiristo. E avea mola atomatua mola atofaao.